Sestre Miroslava, Renata i Berislava s rijetko viđenim žarom govore o obnovljivim izvorima energije. U duhovnom centru nedaleko od Zaprešića gotovo sve radi na prirodni pogon. Zadnji krik tehnologije resi i krov centra. Fotonaponske ćelije koje od sunčeve energije proizvode električnu. Koja se onda šalje u električnu mrežu HEP-a i na taj način mi zapravo proizvodimo električnu energiju i prodajemo je HEP-u po malo većoj cijeni nego što je električna energija koju mi koristimo. Ugradnja je trajala vrlo kratko. Došli su ljudi, postavili podlogu i za nekoliko dana, za 2 tjedna napravili sve što treba napraviti. Spojili sa ovim izmjenjivačem dolje koji onda šalje dalje električnu energiju u mrežu. Jeste li vi jedini samostani, jedine časne sestre koje HEP-u prodaju struju? Pa mislim da u ovom momentu jesmo jedina crkvena ustanova koja ima upravo taj fotovoltaik i proizvodnju električne energije i malo smo možda iskočile iz vremena i sredine. Svaki kilovat-sat koji prodaju HEP-u mogu u realnom vremenu pratiti na internetu. Posao je to sestre Berislave, ponosne što svojim projektima čuvaju i okoliš. Ovdje imamo jednu malu ilustraciju koliko smo izbjegli proizvodnje CO2, do sad 15.931 kg. Računica je jednostavna. Što je dan dulji i sunčaniji, više se struje isporuči HEP-u, pojašnjava sestra Berislava. Noći su prazne, dani imaju veći, onda su, to u koje doba dana, naravno oko podne je najviše. Točno vidite, dakle, prema mjesecu i prema danu koliko ste proizveli energije. I mi po tome možemo, barem okvirno unaprijed, onda vidjeti koliko ćemo taj mjesec dobiti kao refundaciju za tu energiju. Volite svaki dan basiti oko koliko ide, čini mi se? Pa manje više, da. Nije nam cilj zarada, već nam je cilj da zaradimo, da možemo svoje djelatnike platiti, da možemo režije platiti i da možemo uložiti u novu proizvodnju. A daj Bože da možemo zaposliti i više ljudi. Sestre se već dugo ne griju ni na plin, zato što kažu može i jeftinije i ekološki prihvatljivije. Radijatore danas zagrijavaju pomoću geotermalnih dizalica koje povlače vodu iz izvorskih bušotina. Putem jakih kompresora podižemo temperaturu na određenu količinu, a ta temperatura zagrijava onda toplu vodu koja dalje struji radijatorima. I prema izračunu Agencije za energetsku učinkovitost naš projekt se isplatio u 4 godine. Štede i na rasvjeti, što i nije zanemarivo u baroknom dvorcu Lužnica, dijelu njihovog duhovnog centra sa stotinama rasvjetnih tijela. Tako da smo žarulje od 60 vata zamijenile sa LED žaruljama od 12 vata, a ove svjećice kojih ima preko 150, njih smo zamijenile od 40 vata, stavile smo zamjenu LED svjećica od 4 vata. Cilj im je, kažu, živjeti u energetski i ekološki samoodrživom mjestu. Zato im treba i zdrava hrana, a nje nema bez kvalitetnog humusa. Najbolji rade kalifornijske gliste. I njih pogađate uzgajaju naše ekosestre, iako su u početku bile skeptične. Listajući, tražeći po internetu, koje su stalno se neke gliste pojavljivale. Ja sam mislila, šta te gliste, stalno mi nešto tu, ti linkovi, ja neću to svaki put preskočiti. Jedan put više mi dosadilo, ajde da vidim šta s tim glistama više. Ja sam pročitala taj članak, ja sam se oduševila onda. I odmah smo išli potragu za glistama i našli smo jednog čovjeka tamo kod Karlovca. Uzgoj humusa i gliste ide bolje od svih očekivanja. Pošto se gliste brzo razmnožavaju, mi smo morali to dijeliti, onda od svakog legla dobijete još 2 i od 2, 4, od 4, 8 i tako redom. Mi danas imamo ovdje 20 legala, a vjerujem i puno više, s obzirom da je ovo duboko, skoro metar. Na ovom mjestu harmonije s prirodom sve neobično, a opet sve tako normalno. Pa i to i da časne sestre igraju nogomet ili proizvode tjesteninu od maslačka. Specijalitet je to s potpisom sestre Marije Klare. Suše se obično oko 2 dana, zato je to prirodni način sušenja, znači nema tu na nekoj posebnoj temperaturi, malo se okrene tako da ne bude da dobije malo da bude rahla. I onda se sprema u vrećice. Pa ja nisam u trgovini vidjela, možda negdje ima, ne znam, ali možda će nekad biti.
Hrana i energija iz srca prirode, uz to i jeftinije režije. Kad gledate Miroslavu, Renatu, Berislavu ili Mariju Klaru, čini se tako lako i jednostavno.